Launga i le suafa mamalu o le atua le tamaa, le alo ma le angang pa ia. Amen. O maole matua o le launga i le tusi sa faitauina mai le whengainga tuai. Tusi a profeta o Isaia o lona matau po e fast from matolu. O whaunga ina le whaiupu e fitu e whaima matua, whafonga o tuto e faitauina. O i lato uma ua ingoa i lo ingoa, na o faia ia viia iau. Na o gaosia ma o faia lava i latou. O le Manatu Autu o le launga e tusa ai ma le whasinonga le tusi Faaiuaso e whapea. Valaau i le ingoa. Valaau i le ingoa. Name calling. E le aise ingoa e le aiso na tāua. Po se ingoa o se tangata. Po se ingoa o se nofoanga. O lalafanga manuu. Faala potpotonga. Po lea lava se mea ua iei se ingoa. Ua iei foi malona tāua. Ua iei foi ma le mafuaanga na faa ingoa ai. E iei foi faupunga fa Samoa e whapea. O ingoa e iloa ai so tanga. Iloa ai tupuanga. Iloa ai foi fa sinomanga. Ai le taofi fa e peru le whenga tuai. Ai loa e se isi le ingoa o se isi tangata. O lona winga ua ia iloa foi le tāua. Ma ua malama le leile na tangata i le ingoa. Ma le tāua o le tangata o loo iai le ingoa. A VALA'AU la se ingoa pe tala noa foi se ingoa o se nofoanga. Po se whaala potpotonga. O lona winga ua malama le lei tangata i le tupuanga o le tangata. Po le whaasinomanga o le mea e sau ai lea ingoa. E pe e whape nā se ata o lo au mai i le tala sa tatu o faitauina mai le whenga tuai i le tusi a profeta o Isaia. O le mata upu le fast from matolu le antata o faitauina. O lo la vea i le vaevaenga lona lua o le tusi a Isaia. Mai le whaiupu e fast fulu le mai le mata upu e fast fulu le mata upu e limas from lima. E whapea na tusia i le taimi au whata whea ele nua yuta i to tonu o papirunia. O le vaenga la leo le tusi a Isaia. O lo tusia i e ave se wheau. Ma se ito e wha manatu i tangata o yuta po tangata Israelu o lo i to tonu o papirunia. Lo latou tupuanga. Lo latou whasinomanga. O latou o tangata o le atua. O latou o le nuu na whiwhilia e le atua. Aoao le mea moni. Wa mata o na so longa le lei. Ma maa sani le ola. Ma le nofo ai to tonu o Papilonia ma ona foi tula fonu. Aoao le tele o latou na whana nau. Ma ua whausia ai a inga i to tonu o Papilonia. Ua mautu ngaluenga. Ua mautu fale. Ma ua ngalo ai o latou o tangata na valauina ma tutofi e le atua. E iei la ingoa ia i tutonu o le tala. O loo whao ngae i Isaia e wha maa losi ia ila na wheau mo tangata Israelu. Po tangata o yuta o loo i tutonu o Papirunia. O le whaiupu mua nai whapea. O loo whapea o na whetalai mai o le lii. O le na whaia oe Iakopoe. Mana faia oe Israelu. Manatu foi o Iakopo lava lea. Lea na suia lo na ingoa ma aveo Israelu. E tasi lava le tangata a e lua ingoa. Ma e lua foi o na winga te tele. Mo le tangata Israelu la o lo faitau le neitala. E na te sila fia le leile se sengo ingoa nei mo lona tau. O le tau ino Iakopo. O lo fai lo ai lo latou tupuanga. Aoao Iakopo e sau mai le laina o aunga tamaa. Ma o le tupuanga leo tangata Israelu. Ai o le ingoa Israelu. O le ingoa leo wa fai ingoa ai e le atua Iakopo.
ma whaingoa ai latou uma na tupunga mai tu ainga sifuru malelua o whanau a Iakopo. Ma avea manuu fitfilia o le tua, ma taua o Israel. Molo taua fo'i le ingoa ai kupito. Whapea, na ua tua ai kupito e whai matongioli. O ai kupito le malosi lea, sa pu lea ma whaapolonga ina Israelu le ova atu ma le whaase lau tausanga. Ai na whaato i lalo lava e le tua, ma whaasa o loto mai ei Israel. O le nau lao Isaia. Ia toe whamanatu I tangata o lo I tawhianga I Paperonia, lo lato tupuanga. Ma lo lato whaasinomanga, o lato o tangata na osi wheangainga ma le atua. O lato o taua o le nuu fitfilia, ai o le atua o lo lato o tua lea. O le lato wheangainga lea na osia ma le atua, o le atua e pui pui ma la vea I lato. E whaato ila lewina o lato fili. Ai o le lato matafa ioi. O lato o tangata e vivii matapua I letu. Pai mai le whaiupu o whai matato matua. O I lato uma ua ingoa I lo ingoa. Na o faia ia viia iau. Na unga o sia ma o faia lava I lato. O le mea lea ua ngalo I tangata Israelu. Ua ngalo le ingoa. Ua ngalo le suafo le tua na lave ina I latou mai e kupitu. Ua ngalo le tua na osi whea mainga ma o latou au ngatama. O le tua sa fia o latou au ngatama e tau. Ma VALA'AU lona suafo. Ma vivi, ma whai ei tapua inga ma osi ei taulang. O le nau ta inga leo Isaia. Ia I loe tangata. Pe latou te iai lava inu ese e peo Paperonia. O loo au wai e pea ma le tua. O le whaalinga o le alofa laveai o le tua. E muli pea I ona tangata. Le alofa laveai lea ma le alofa tau muli o le tua. Lea e atangia fo I le mori maua luka. Wa matua I ngalo lava I tangata I utaia. O Iesu o lo lato Mesia. Lea sa fola ina ia fio mai e laveai I latou. Ma o ai lava na o latou molia ma ave de malo Roma. E whamasino ma fasi o tia ai Iesu. A le vaenga le tala lena tatou whaitawin. O le ese o VALA'AU na VALA'AU ai e pangotā nei e toa lua le swafo Iesu Keriso. Whai mai o lesi pangotā ua upu le anga ia Iesu Keriso ma VALA'AU whapea. A whai o oe o Keriso I nā whaola ia oe ia te oe mai māua nei. O le ngangana o wailoa mai ai. O le ngangana tofu. Ma o le ngangana o le malama o le pangotā I le ingoa o lo ia VALA'AU iai. Ai matango fie lava le tali atu na tali ai le isi pangotā. I le pangotā lea sa whai ma tofu ia Iesu. Ai matango fie fo ila na VALA'AU. Na VALA'AU ai le siwafo Iesu Keriso. Pe mai le tali atu al pangotā. E te le matau ea I le atua. Ina ua tātou salafa tasi. Do you not fear God? O le whaonga ina I le pangotā o le upo matau. Ua wha matala ina ai lona sila fia o le atua na auina mai ai Iesu. O lona I loa lava lea o le mamalu ma le siri ese o le suafa o le atua. E tatau o na matatau iai tangata. Ma tangata angasala e peo I la ua ma le isi pangotā. Na I loa lava le malama o le nei pangotā I le mamalu ma le siri ese o le suafa o Iesu. Ina ua VALA'AU iai ma whapea. Iesu ia manatua mai au. Pe a e a fio mai lo malo. O manino mai ei lava. O le ngata e iloa e le nei pangotā le atua e mamalu. Ai wa ia sila fia le lei. O Iesu Keriso o le ala I le malo le atua. Tali manino lava Iesu e moni o te whai atu ia te oe. O le aso te whaatase e ma oe I le bautaiso. Lea ua whaapupula e luka. Le manuia e maua le tangata e na te iloa le mamalu o le atua.
Ma fia e tau ma tālai I le suafo o Iesu Keriso. E lei whaapea na toe whaatali Iesu. Na valaau le pangotā Iesu ia manatua mai au, pea e afio mai lo malo, ai tali Iesu. Truly I tell you, today, not tomorrow, but today you will be with me in paradise. O le aso, e leo sesi lava aso po sesi taimi, a o le aso, ta te whaatase ma oe le paradise. Le tatou e kalesia ma le mamalo le tapua inga le neitai au. O se feau foi leo le tala leimo tatou. O tatou, o tangata ua valauina e le atua. O lo tatou ingoa lea ua valauina ai tatou e le atua. Tatou o tangata ua filfilia e le atua. E tautua ma au auna mo ia. Ai o le whawhita auli lea na whengai ma tangata Israelu. Na maanai aloa ma solonga le lei de soifuanga I tutono o Papironia. Ma ua amata o na mautu ma maua le tele o mea. O na ngalo loa lea o lo latou whaasina manga. Ngalo o latou o tangata o le atu. Ngalo na vivi. Ma ngalo le ola tapua I sa masanie. E whapena fo I le nei soifuanga. E solonga le lei loa le ngā solonga o le olanga whaisoo. Mautu ngaluenga. Maua tupe ma meo le nei ola. O na ngalo fo I leo le tu. Wa le ai se ola vivi. Ma whaafetai le atua na fōa I le manuia. O le isi whaafetau le tele lo whea ngai ma lalolangi le nei vaitau. O le social media. O upenga te whailangi. A tatou wa ai I ngoa o lo whao ngai lunga o Facebook. Ma isi lava upenga te whailangi. O ingoa e valaau ai e isi tangata. O lava I le suafo le ekalesia. Wa matua I faia I lava tangata. Wa ngalo I tangata. O le ekalesia. O le ekalesia Iesu Keriso. E tatau o na matata. Ma fefefe. Ai o le sasi lea lesi pangota. Ua ia le iloa valaau le suafo Iesu. Ua le iloa tau le mamalu o le atua. Ma le silisili ese o Iesu Keriso. O lo tatou whalupenga. O lo tatou ingoa. O tatou o tangata kerisiano. O le kerisiano e tatau o na fia e vivi. Ma fai tapua inga ma fai taulanga. E vi ia I le suafa mamalu o le atua. A vea o tatou ingoa. O ni ingoa e atangia ai le mamalu o le atua. Ma vi ia ai le atua. O I latou uma ua ingoa I lo ingoa. Na o faia ia vi ia ia. I have chosen verse 7 of the book of the prophet Isaiah chapter 43 as our main text, and it reads, Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. The theme assigned for us today, according to the Faaiuaso to Faaiuaso, is name calling. Name calling. Names are important. They tell us who we are, where we come from, and our purpose. Even in the Bible, knowing someone's name shows respect and understanding of their identity. God calls each of us by name because we belong to Him. In Isaiah 43, God reminds the Israelites living in Babylon exiles of their identity. Life had become comfortable for them, but they had forgotten they were His chosen people. God calls them back to remember their calling, to live faithfully and honor Him. In the New Testament, we see the same truth about God calling people by name in the story of Jesus' crucifixion. Two criminals were hanging on crosses beside Jesus. One mocked Him
saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other criminal recognized who Jesus was. He called out by name, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus recognized his faith and replied, "Today you will be with me in paradise." Calling on Jesus by name with faith brings salvation. Brothers and sisters in Christ, this is the gospel message for us this morning. We are called by God's name. And let us not forget this calling, and let us live faithfully, glorifying God in everything we do, and call on Jesus, knowing he saves and protects his people. Live to honor God, showing through our words and actions that we belong to him. God created us for his glory. O Yesu Keriso, o le suafa e sili o na mamalu ma sirisiri ese. Ae o tu ua lava lo na mamalu, tu ua lo na sirisiri ese, ae a fio mai le lalolangi. E mili tino whaatasi ma le tangata ang sala. Mamaliu ai ma whaasata roina. Ma toe soifua man malo mai le oti ma le tunga mau. Ma ia suia ai o tātou ingoa, o tātou o tangata fou, i le tino ma le toto i Iesu. Ia tūmau pēr i le tua potolo na lava viinga. Nei se i o i le whaavavau lau. Amen.